It's a beautiful FM. You're tuning in with DJ Keteka. Sanibonani, ngiyanivusela nina benkundla emhlamba ngiyathanda DJ Keteka ngumbongo lona wakadlamini usukela phakazondo kwevula indlela. Kanti kahle le ndoda idzabuka lapha ke phase engwembisane embeka. Unasiya sigothile kubitwa ke ngokuthiwa kusekugcineni lapha embeka la kugcina khona imidi. Mawulapha nje esikolweni eprimary embeka ucanisela ngetinyawo uwewele wonke lemfula kusuka kumaloba wehle kushakala wehle ngengwemsane uphakame ke ukhuphuke uye lapha etulo tinzabeni ujikele lentsaba yokuqala bese ke uphakamisa emehluko lapha ngesheya ka Blue House. Nguye ke lo mntulo wamatita silwane lapha ke phasembeka. Aphinzela shona laphinzela hlangana ke lelo thuba la khona sihlangana khona CBFM nawe ke mlaleli ke sichamuka nje sikhona nemlayetanyana lesuphethe lesifise kwendlulisa ke noko. Ongeneka kubuka nje simo around ukuthi ya niyabona yini ukuthi kwendekalani lapha emhlabeni noma ke lapha eVenlet kaNgwane. 31 Mahubo verse 1 ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova noma ngijabhisi naphakade ngikhulule ngokulunga kwakho lana le ndoda ikhuluma ifuna ukukhulula uNkulunkulu iyasho uNkulunkulu ithi ithemba lami lonke alikho Iqhamuka nje ke mlaleli wami nginembono noma ke nginemavi lengingafisa ngingajabula ukuthi umlaleli weBFM aweve more especially umuntu lotimisele ngokuthi abe ngumntwana kaNkulunkulu. Kubuka nje ke simo lesendekako around ikakhulu la khathe endlini ekuthandaza ngingasho ukuthi ngikhuluma kabi but nje ke ngiyabuka mangibuka ngifikelwa ngumcabango ngiyanoma ngiyazindla ngiyatibuda ukuthi ngabe kungiko yini naku lokwendekalako uve ngazi ukuthi ekhathe sonveni kutholakala khona umfundisi ke noko endesendo thide lesingasi kahle kulomunye umzalwane la khona tonke timo ngitibuka khona ngitithatha kunasimo lesendeka khona la kaNgwane nathi letivakalako kulamana uva ukuthi umprofeti izibani uthi uva ukuthi umprofeti izibani so wende kokuthi Likama ngumbonga DJ Keteka ngwakadlamini isibongo ngila akazondo wako la ngikhona khona phake ezone 2 evula indlela. Ngiyabuka mlaleli ngiyakunxusa nje kuto invite kancane noma kutoletha umcondo wakho around ukuthi asesike sibe bantu besendlini ekuthandaza ngeliqiniso. Singaye esondweni for the sake of ukuthi lisondo but sifike siboreke ngekhathi. But umuntu makayadi indzawo yakhe ukuthi nakangena esondweni yena upartake ngakuphi. Usenjede kunakekelwe libandla taking care of the nation. Ngiyatibuta nje ke mlaleli wami ke ngingumbongo wakadlamini ke la ePunya ngitibuta nje lokho mlaleli ukuthi nabe siyabona yini ukuthi endlini ekuthandaza sekungathi ngila khona kudlalwa khona amagitari kakhulu selishunyalwa kancane livula uNkulunkulu because ke ngushiso yinoko ushiso ukuthi ngobuka letinto letendeka around emasondweni ukhanza ukuthi la ngekhatha emasondweni sekunebudlangudlango sekuyahletshwana sekunetigungu sekuyacatshana nje kuyashayana ukhanza ukuthi amasondo esikhatsini esiningi sekabhizi ngetinto telive ngetimali kakhulu
ati safocus ukuthi sihlanganise kukholwa sifise kuzuza umuntu lotawuphila aphile lingale liphakade angaphili kahle la emhlabeni kuphela aphile futhi lingale liphakade lakhe libe ngeliphilako ukhanza ukuthi sekungena abantu labagcoka sikhumba semvu kanibona bathi ngenjani ngekhathi endlini yasomandla ngikhulule ngokulunga kwakho angavisi ke le nkulumo yami ukuthi bengilenze kakhulu kepha nje ngifise ukuthi uyive ukuthi bengisho ukuthini noma ke beyiconzephi asesike sitibuke around thina ukuthi si right yini yalo la kule position lesikiyo ukahle nje ukuthi ekhathi ekusondweni kuvakala ukuthi umfundisi ubulelela abanye lababazalwane la ngekhathi akusikahle lokho mlaleli DJ Keteke uyakuthanda ngibuka isikhathi siyanyamalala mlaleli akafanele ukuthi kendlule ku5 minutes but sophelile uyakuthanda DJ Keteke BFM ngwaqala ngaloko lokuncane lonako ukuproducer kwendeke kuze kube kukhulu